da vam predstave Evo nešto od ovako, pre svega Park nauke je otvoren 2018. godine sa ciljem da nauku izvedemo iz učionica, iz laboratorije na otvorenom. U ovom delu je samo par eksponata, za sada ima 11 naučnih eksponata. Predstavljamo šta je to, samo jedan delić od vaših parka iz Beograda. Aha. Da. Sistema kotura i zupčanika možete da svoju težinu olakšate i da možete samog sebe da podignete. Tako je. Ovo nam je takođe donacija, ova pametna klupa. Znači, tematske nedeljnice imamo po planu i programu, po godišnjem programu rada, po javnom pozivu ono što su čovječi koji dobiju podršku. Centar za promociju nauke nešto organizujemo, vidite ćete i sami sad na svoju inicijativu, ali ono što je meni jako važno jeste da kao i za Making Space, po potrebi, znači otvoreno za sve. I onda se javi škola kad im je potrebno, ako mi nismo mogućnosti, angažujemo ljude koji mogu da isprate neku naučnu oblast, neku temu koju obrađuju, kroz primere, kroz modele, kroz naše knjige. A jel dolaze van, recimo, školskih, da dolazi i građani, da... Građani obično su neko odbiljne predavanja, ali da. Su otvorene predavanja, To. u naučnu grupu dolaze, znači poziv je otvoren za sve manifestacije, pa čak i ove aktivnosti u Maker Space-u su otvorene za čitavo građanstvo potpuno besplatno, tako da se oni... Priča koliko smo izdali. Da, mi smo sad ovde da slušamo i gledamo. I prezentaciju, da, pa ćemo posle da komentarišemo. Ministarstvo prosvete vlada kako promoviše druga za najskolci zaštitu 2011. Slađana! Stanje se! Kada su nešto? Dolaska danas ovde. Povod dolaska danas Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija obilazi Leskovac i obilazimo sve što je u vezi sa našom delatnošću. To su nauka i inovacije. U prethodnih sat vremena boravili smo u Centru za usavršavanje zaposlenih u obrazovanju, stručno usavršavanje, gde se nalaze u stvari neka 3 entiteta koje su vezana za nauku, Park nauke, mesto gde svi građani Leskovca mogu da dođu i da se upoznaju sa osnovama nauke u jednoj multifunkcionalnoj izložbi. Takođe Maker Space, laboratorija koja omogućava da građani od onih najmlađih, ali do najstarijih, mogu da dođu u radionicu, da se susretnu prvi put sa nekim novim tehnologijama kao što su 3D štampači, dronovi, ali i osnovni alati i da zajedno sa stručnjacima iz ove ustanove zajedno prave neke, odnosno zajedno rade na nekim projektima. I pored toga imamo i centar, kao što se zove u stvari naučni klub, mesto komunikacije nauke sa građanima. Sjajan centar sa sjajnom ekipom žena koje su toliko posvećene i ostavile neverovatno snažan utisak, iskrene želje da nauku približe građanima i to jeste jedan od ciljeva i našeg ministarstva, a to je da komuniciramo mnogo bolje nauku sa našim građanima, posebno sa razvojem novih tehnologija koje često unesu i sumnju i zebnju među građane samo zato što im mi možda kao naučnici nedovoljno dobro objasnimo o čemu se radi. Sjajan centar, velika podrška s naše strane i nadam se da ćemo u Srbiji imati zaista još više u nekom budućem vremenu ovakvih centara. S druge strane, iza mene, evo ga gradilište budućeg regionalnog start-up centra. To je već jedan deo naših aktivnosti koji je vezan za razvoj inovacija
i komunikaciju sa privatnim sektorom. Šta je u stvari regionalni startup centar? Startup kompanije predstavljaju kompanije koje su zasnovane na nekim inovativnim idejama i često mnogo brže mogu da napreduju od klasičnih kompanija, odnosno klasičnih biznisa. I naučna zajednica ima tu jako bitnu ulogu, zato što često iz akademije ovakve ideje izlaze i treba im mesto da im pomogne kako da razviju ove kompanije koje su vrlo osetljive u nekim prvim godinama svog razvoja. Takođe, ovo mesto treba da bude i mesto gde će i građani moći da dođu sa svojim idejama i da naiđu na stručnu pomoć kako da razviju tu svoju ideju i da je dovedu do tržišta. Ovi regionalni centri su ove godine podržani od strane našeg ministarstva, 23 regionalna centra su podržala, ovaj se tek gradi, zahvaljujući naravno gradu Leskovcu i Ministarstvu saobraćaja, građevine, saobraćaja i infrastrukture, a opremanje ovog centra će biti zadatak u budućnosti našeg ministarstva i mislim da je ovo jedna sjajna šansa za čitav region, ne samo Leskovce, nego i okoline, da dobijete mesto gde ćete moći da se obratite stručnjacima, mentorima koji će vam pomoći da razvijete vaš posao, da razvijete vašu ideju, da možda privuku i neka finansijska sredstva i da vam omoguće da možda jednog dana se nađete u Naučno-tehnološkom parku, recimo Niš, kao prvom mestu gde će vaša kompanija da zaživi. Sjajna komunikacija sa naravno lokalnom samoupravom je pokazatelj da ovakvi projekti koje sam već pomenula mogu da uspeju. Možemo li samo da se podsjetimo koliko para beše Vlada Srbije ulaže u ovo? Za ovaj regionalni centar ulaže se trenutno 85 miliona dinara i to je za izgradnju infrastrukture. A onda ćemo videti koliko je neophodno para za opremanje. Tehnologije se jako brzo menjaju, tako da onog momenta kada budemo imali gotovu samu infrastrukturu, gotovu zgradu, onda ćemo znati šta treba i od opreme da uđe u nju. Za koliko bi trebalo radovi da budu gotovi? Ono što mi je rečeno, radovi bi trebali do kraja 2024. godine da budu gotovi. Mislim da je to jedan vrlo razuman i brz rok i jedva čekam da se ovde ponovo nađemo na otvaranju ovakvog jednog centra. Ako sam možda propustila, ja se izvinjavam, ko je financijer? Znači, na inicijativu grada Leskovca i finansijski je pomogao Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture, a opremanje će pomoći Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacije. Još jedno pitanje na kraju. Na šta grad Leskovac i ustanove u njemu mogu još da računaju kada je u pitanju podrška iz vašeg ministarstva? Evo, mi smo ove godine još jedan novi program otvorili, to je program podrške inkubatorima koji treba da budu mesta u samoj akademiji, da pomognu studentima, profesorima, istraživačima da prepoznaju šta je to inovacija, šta može sa tom inovacijom da se radi, kako se štiti, na primjer, intelektualna svojina, kako se otvara start-up kompanija i da pruže svu tu podršku da iz laboratorije, odnosno ideje u nečijoj glavi, se ta ideja pretvori u konkretan proizvod ili u konkretnu uslugu i mi smo podržali u okviru Tehnološkog fakulteta u Leskovcu otvaranje jednog ovakvog inkubatora koji je dobio sredstva u vrednosti od 5 miliona dinara i oni će započeti svoj rad tokom 2024. godine. Kada budemo uspostavili mrežu u sledeće 2 godine inkubatora, onda ćemo odvajati mnogo značajnija sredstva za sve one uspešne inkubatore koji imaju dobre rezultate. Ideja nam je zaista da dođemo do svakog inovatora u Srbiji, što znači da ne morate da imate jak univerzitetski centar, zato postoje ovi regionalni, recimo, start-up centri, da dođemo do svačije ideje, zato što su ljudi naše najveće bogatstvo i gde god žive ljudi, mi želimo da im damo šansu da svoje ideje pretvore u nešto vrlo konkretno. Hvala. Hvala vam, kolege. Hvala, kolege. Sve ono što daje najbolje jug Srbije, to kombinujemo sa njihovim standardima, ono što kaže 150 grama mesa, 200 grama povrća, 50-60 ml